ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينصرون وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرض ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا يا ربي ام شاهد بون dedin لسر برای مراد bu aşık dine tebu havale doste tebu hizmetkar dine tebu ya Rabbi ya Rabbi tviş doste ko kabul bike tviş salaha kabul bike ya Rabbi ya Rabbi makam vil cem ko bilind bike تحشراوي بشهيد عربك بيغمبر عربك بصالح عربك يا ربي يا ربي تبشتي برايمي مراد تمجي نغرقني بدنياي تمنخي خوا غفلتي يا ربي يا ربي وكوي لسر عملك صالح لسر ريك باقش لسر إيمانك الصغلم يا ربي تروحي مجد بستيني Murat kardeşimizle birlikte biz Milli Eğitim Camiası'nda yıllarca beraber çalıştık. Daha sonra da özel bir iş yeri açtık. Birlikte bir ortaklığımız vardı. Kendisinden çok memnunduk. Allah razı olsun. İşte bugün vefatının yıl dönümüydü. Kabri başında andık. Tüm kardeşlerimiz birlikte toplandık. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Rahmetli Murat Hoca'nın sene-i devriyesinden dolayı buradayız. Hakikaten de müteessiriz, üzgünüz. Rabbim kendisine rahmet etsin. İnşallah güzel bir hayat yaşadı, güzel bir ölümle de vefat etti. Kısa bir ömürde bereketli bir ömür yaşadı. Allah Resulü'nün bir hadisi var. İnsanlara en faydalı olanınız, en hayırlı olanınızdır. İnşallah o da ömrü boyunca bu hadisi düstur edindi ve ömrü boyunca bu şekilde yaşadı. Biz arkadaşları olarak ondan çok razıydık. İnşallah Rabbi Zülcelal de ondan razıdır. Rabbim kendisine cennetin en güzel makamını nasip etsin. Ailesine de sabırlar versin. Milli Eğitim'den arkadaşımızdı. Herkesin sevdiği, saydığı, insanları birleştirici bir özelliği vardı. Erken zamanda ayrıldı, onun acısını yaşıyoruz. Bundan sonra yine sonunda onun bıraktığı izler inşallah birleştirici olacak. Hala onun özlemini çekiyoruz.